ашасаң, дәрт шулпа ішсәң, шифа аласың деп тотар халық мәқале. Мен мұңа істеп әйте алам, әгер де біздің тапшыруны қарап барсаңыз, ит һәм шулпадан 1000 түрлі рецепт әзірләргә өйрәнерсез. Сәлам достар, ТМ-ТV телеканалында тәмле күрәш тапшыруы һәм без бүгенге күңелле, ризыклы, тавыклы, бәрәңгеле тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Инде безгә бүген кунакка килде бер яктан бик җитди, бик уникаль шәхесләр, икенче яктан алар шундый юмор хисле, инде сез үзегез күреп торасыз. Әйдәгез танышыйк, башта минем сул ягымда басып торучы менә бу бәдәнле. Зур гәүдәле, бәдәнле диләр әйе. Әтнә якларында киң кырлы талант иясе, саны китсәң нәрсә генә эшләми ул, әйме. Эшләре бик күп. Артист, актер, Камал театры. Артистымы, актерымы диләрме сездән чигрәк? Икесе дә ярый. Татарстанның ат казанган артисты. Әтнә җегете Фәнис Җиһанша. Калганнарын сыграк санап китербез. Чөнки вакытыбыз әле бар. Һәм инде Фәнис Җиһаншаның бүгенге көндәше уникаль тавышлы, киң диапазонлы, уникаль тембрлы, популяр җырчыбыз, Алтын Барс премиясе лауреаты Алина Шарипҗанова. Алина, сәлам. Инде хуш киләсез дип әйтик. Сезне күрүебезгә чын күңелдән шатбыз. Безнең аш-су бүлмәсендә һәр вакыт теге сорабаларга кирәк бүләкне. Мин дә күреп торам, бүгенге бүләк бик истәлекле бүләк булырдыр безнең ТМ-ТV телеканалы өчен. Чынлап та шулай, дөрес әйтәсең Булат. Әле 2014 елның ноябрь аенда гына менә шушы безнең улы шәхесе безнең зур юбилей 80 яшьлеге булып үтте. Ул үзенең китабында үз заманының аслын ачып бирү өчен театр өчен иң кызыклысы, иң катлаулысы шулдыр дигәндер. Мин моны өчен алып килдем. Беренчедән әлеге сүзләр безнең менә шушы татар халык ашлары гына түгел, гомумән бөтен дөньяга таралган шушы ашларның кирәклесен һәм халык өчен кызыклысын ачып бирү ул чынлап та кызыклы һәм гыйбрәтле хәл булса, бу китапны укучылар өчен монда булган шәхесләрнең язмалары, мондагы истәлекләр, хатлар һәм инде минем дә монда язган үземнең генә берничә өлешем кертелгән шуларны укып, сез үзегезгә тагы бер гыйбрәт алырсыз дип уйлап калам. Бу шәхес мине Камал театр сәхнәсенә җитәкләп алып кирип киткән сәнгать әтисе дип әйтергә була. Бик зур рәхмәт, Марсель Сәлимҗанов. Китап күреп торасыз, чынлап та безнең өчен бик зур һәм бик истәлекле бүләк. Алла бирсә, иң беренче алып кайтып, мин үзем укыйм. Аннан соң инде Миңа монда әйтергә куштылар, Булат өенә алып кайтып китмәсен, башта студиядагы хезмәткәрләр укып чыксыннар дип. Мин китапны күрсәтүгә. Асында белербез инде. Алина Шарипҗанова, мин күреп торам сез. Бер үзегез генә килмәгәнсез әйе. Икәүләшеп килгәнсез икән бүген. Subhanallah, maşallah. Обычно безгә бүләкләр бирәләр хатын-кызларга. Безгә биргәннәр инде бүләкне. Биргәннәр, Аллага шөкер. Мин нәрсә әйтмәкче идем, иң яхшы бүләге минемчә ул барбер җыр кала. Шуңа мин нәвәдә җырлыйсы килә, башкарасым килә сезнең өчен, сезнең тапшыруыгыз өчен. Берәр җыр бүләккә. Димәк, җыр бүләккә шуме? Алина, әйдәбез аны бераз соңра туталабыз. Ул якынча бер 3 октавалы җыр, мондыракмы? 6 куплетлы. 6 куплетлы менә мондыра. Менә мондый бер шәп җыр алып килгән һәм бик техникалы җыр, әйме? Бу да тапшыру барышында булачак. Безгә алай да ярый. Алина безгә дә алай да ярый. Инде без башлап тәмле көрәшебезнең, сезгә ярдәмгә киләчәк безнең тапшыруыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыятеннән менә бу исепкә шәп табалар. Табалар да бар, кәштрүлләр дә бар да бар дип. Кукмара Сәүдә маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба герман технологиясе буенча Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлык өчен әлегә заманча савыт-сабаны хәтта интернет кебек ашада алырга мөмкин. Интернетка кирип заказ дигән төймәгә басасың, иңә китереп бирәләр. Татарстанның Рәсәйнең кайсы теләгендә булуына карамастан, хәтта Америкага җибәрәбез.
Конечно, башлар алдынан мен сізге енді аңлатам, нәрсе іштеле керек. Аңлатам деп етем, сіз көргеніңіз бардыр деп ышанам енді мен. Берілген мына бұл азық-түліктерден, ризықлардан нәрселер әзірлерге керек болашақ сізге аян бір уақыт ішінде. Ну, яқынша бір сағат деп етейін біз ана. Сөйлештік ме? Тауық, ең мұхимы тауық, бәрәңге, груша да бар сізде хәтта бүгін, помидор, суғандар, мына мұндай зор сыр, кишер һәм башқалар. Қайсыңыз башты кім нәрсе пішірем дейді? Алина, әйдес? Мен тауықлы рулетлар, груша білем пішірем. Груша білем? Тауықлы рулет? Әйе. Әлі мұндай бір ашамын дейді? Жылы салат ясыйбыз. Жылы? Әйе. Ғана, әріп жылда біз мүншек? Тәмілі болаш? Әйе, тәмілі, аларыз. Тауық еті білем бұлам ол? Жылы салат? Әйе, тауық еті білем. Елі салат мен сағаш тек жылытып ашы біздің кәнде? Қыздырабыз. Әздігіне. Қыздырған салат ашаған жоқ әлі? Менің де жоқ ең, ашы біздің де. Иә. Менің мында бүтін кішілер ішінде ризық әзірлерге бұл райдар бойынша көрдім де ризықларының әр бірсіне бірер түрлі менюға кірте тұрған ризықлар ойлап отырдым. Диетек яқтан да болашақ мында аш. Шундан соң енді теген дейдер бұрышлы тұзлай бір яратушыларға да тауықны қыздырып берербіз. Һәм енді қалған витаминді салатны да ауыз етіп барар бақытына ерішірбіз деп ойлаймын бүгін. Ашысызлар, көресіздер бар екен әлі бүгін. Алайса 1-2-3 түрлі ризық болашақ мұнда шылай ма? Шул тире булар дип. Силерден ішке күшік біз. Күше тұрығыз әйе. Мен сізден сұраштыратырмын әйде сіз ішлеген уақытта. Мен бұл етігі пішірген бар ма? Кіріп кетті, мұнда пышақ білен қаяды. Тауықынан білгісіз әйе арқасына. Алина. Алина, кімден шақырып пішіресің? Сен біздің еш ана. Әйе. Зұр ғайле. Зұр. Алла білсе әйе. Тағыда іші екен деп көріп тұрабыз. Кімген тапқыр? Аңлашылды, бір тапқыр. Бұмен қатындысың орны көпіне деген қибәрі білен келішесің мұ сен? Келішем. Көпіне ератлар шөде беттерге ерата. Сен кесмеше де ашалып, терсін салдырды алды. Әлбетті, тауық. Бөліп тауық. Ират кереге тиіш ми кухняға? Ашаудан қала? Иратқа, ял күнлерде бұла. Яры, қатында бір разгруз. Бәйремлерде, ие. Bir yol getirip aldık abla. Baştan biz file yasıyız, file. Şul tavuktan. Anladım, bunlar rulet bulaşık, şimdi gruşa bile. Ya? Feniz, abi deyip derşim mi? Feniz efendi deyip derşim mi? Nişe geçsin de bu? Bu tiri işine biz nesedir salabız mı? İyi mi nerse var mı? Barsın da şunda tutarışak bizim. Bir yaşagan var mısın? Kıyımsınam? Var, gel Yasemin, gel pişen. Gel şu şalay aşağı yaşayız biz bular. Bir de bir şılma. Yaxşı. Şimdi biz rizq turunda ana bugün söyleşmemiz. Yaşırız yine bir de keng qırlı talant iyesi deyip mında indi bizden. Etire gerek en birinci okutuşu ikeninde Feniz Jihanşan'ın ayetinde 8. sınıfını tamamlap gitken ol toptura Arşa külliyetine o vaqtda училищелеген ayı isim verken şunda bilim algandan soň top bana şu kişmeydi o. Kimde kıynaysın? Әйе, шунан соң туп-тура кеткен. Оқытырға, неше яши оқытырға мына кіргенде? 14 яштан оқырға кірдік, 16 яшта енді мен Арша районы Құрсапшымақ мектебіне қайтып, бізге балалар берділер. Мала комплектіне деген ол вақытта оларда балалар болу себеплі бір класста бірнеше классын оқытадырық біз. Бір сыныпта бірнеше класс оқидыр енді. Бірінші сыныпта оқишында? Екінші сыныпта, үшінші сыныпта бір оқытушы. Мына шулар білән біз енді үшінші курста мәселе мен практикаға өтәргә дип қайтарып жіберділер де, мені жібермәділер. Мен шул Құрсапшымақ мектебінде бір ел оқыттым. Biz hazır mene bu itten ayırıp aldık. Siyagın mında bulyonga dip salabız. Bu bulyonu birinci katın kaynatıp tüksek dağı da ibetinde. Hem şunun bulyonunda biz tege şulpasında şulpasında ikinci aşına işler bizi buldu. Balalar bilen şu hal işler kungilliydi. Onların kuresin mine sizgenler şolay kungilli bulup işlevimni. Mektepte okullar bitkenden sonra kaytmışa abi siz kaçan kaytasız ingeli defterler tekşere bitirgenimni kötü oturalar. Anlasın birgeleşip, jitekleşip kaytalar. Aldır ağıl tuturup.
Әлбетте укытучы гына түгел, шул вакытта бирөө 3-4 вазифа башкарган. Мәктәп директоры да, завуч та үзе, укытучы да үзе, программаны да үзе төзи. Дәресләрнең озынлыгын да үзе билгели. Чөнки кыңгырау минем кулда, менә мондай шалтырата торган. Абый нишләп безнең рәсем дәресе шулай бик тиз бетте, соң ул математика дәресләре, рус теле дәресләре шулай озын буласын дип сорыйлар. Менә балалар, дәрес кызык булган сайын шул хәтле кыскарак була дип аңлата бирим. Балакайларым, мин сездән гафу үтенәм, чөнки сез математика, рус теленнән бик артта идегез, шуңа күрә мин 45 минутлык сәгатьләрем 1 сәгать ярымга хәләс булсалардыр. Миннән соң килгән рәсем физкультуралар 15 минут. Шуннан соң килгән укытучы шакката, бу фәнис, бу синең балаларың рус теленнән дә, татар теленнән дә, математикадан да мондый акыллы балалар күргәнем юк иде. Пенсияда укытучы Аня апа килеп, мине мактый нинди уламнар белән өйрәттең синаларны дип әле кайткан сайын искә төшерә. Мин әйтмәдем, мин аңа сәгать ярым укыдадыр, 45 минут урыннары. Ул балалар хәзер инде күпләре директорлар үзләренең зур түрә булганнар инде. Онытмагыз, Фәнис абыегызны. Технолог булар. Тегез бер кунакка. Алина. Саратов якларында үстеңдесең, Саратов якларында. Саратов якларында. Сиде утырда, ничә яшькә кадәр анда булдың һәм 15 яшькә кадәр алар Күчтәк мәктәпне Яршалы шәһәрендә мәктәпте битердем, музыкаль колледжда битердем. Аннары Казанга инде Казан яллар. Укырга ниттем. Мәдәният институтына. Сәнгать, мәдәният институтына. Университет, академия. Академия. Яхшы. Битердем. Венера Ганиева классында укып битердем. Венера хатынның һәм яраткан укучылары идем дигән син. Әлбәттә. Мин яратканым берсе. Кая беләсең? Беләм. Шунлап та Венера апа безне Bizim de eş başlandı, birler bara hazır mı dayı? Bik küp. Oturak silah yeme. Alina. Yarar. May belki isterdik kübrek. May kübrek isterdik. Bilesiniz bu bulat, menimçe Venera hatun, Venera Ganieva. Bik küp yaş artistlar turmuşlarına zor oluş kirdi. Şunlap da kengəş də birə, buluşa. Kişiye onun bilen söyledi. Buna kadar şakra özüne. Gül. Mul istel bilen gül parçalı. Şonkra. Niye rahatını biz bütün yaratabız. Hem onların neyse. Yok, nefret edildiğinden iyidir. Anasını seni kurub alıp. Tarif Tayyip bir vakitte kaydır anı bilen küreçtik. Ulaydı eline edip bizim yana kampanya, yana... Bana tuğergeyi. Düsürüzegi. Oynak çıkmadı bir de. Hem... Ede bizge ki? Dip şulay ittirip. Şulay ittirip bir kata min sana nişe tapkır indi şakırabız. Biz şakırabız seni. Ede üçüncü tapkır seni kildim. Jeli bütün şımadanlarım ile kildim. Basmaydı prodüksür. Allah'a şükür deyip sana işe ki. Kabul ettiniz gayla biz yemin edip. Basmaydı kampanyasını elbette. Buyur ki rahmet bildiresin kile. Marat Mavlutlu'şka, Radik Ivanoviç'ka, Gülnara. Tıra barayında anlatsın. Bir küp kişiler, bir gaybet kişiler mında işleyin. Özlerine hem bir küp jırçılar mında özlerine yol taptılar. Şöyle estradağa yolda. Bik küp. Bik yaşına bir startup. Şunun bilen minde. Şunun bilen total jurnalistliği var mı? Profesyonel alıp barışı bularak İldar Hayrulin yetekçiligindeki şu proyekte ssenariy avtırı hem alıp barışı bularak da katlaşırga turı kildi. Bu en birinci yılını kaçan buldu bana total jırında Fənis Jihanşa. Min xatırlayım o. 2004 yıllar bu ay. 4 mü o? Sana bir neçe alıp barışı buldu. 4 alıp barışı işledi ki. Bunысы bir, ikinciden biteli 6 yıl devamında ssenariy avtörü da Fənis Jihanşa. Niye bik Mansuğun atıyor ssenariy avtörü değil? Yüzler özgerdi. Çünkü akşasını bilmediler mi elle? Ya kübrek birgenleri kulağında koyurga bilmişsin mi? Şol. Akşasını bilgeç bu min ağına şunun katlı akşa bildiler miken bu bitini biz gele şuşun katlı tugul miken dip bu lese tugul miken dip bit barışalarga to'g'ri keldi. Hem öyle komanda öyle kopşup turayken vaqtlar. Hazretiga çıkmıyorlar mı öyle? Yani evet tamam bir. İske çirip şu yıllarını tam bir ssenariy yazdık. Elle vakit jitmeymeyin de. Yok indi hazır min kortaydım. Hazır min
Дөнья күләм проектларга алындым. Әле шуларның соңгысы гына менә Сан-Францискодан килде төшерү командасы. Алар белән безгә без Татарстан турында. Америкадан. Hollywood жаным, Hollywood. Hollywood, неужели? Шулар белән без Татарстан, шул ук Зия утравы һәм дә Болгар турында кыска метражлы фильмнар төшердек. Фильмнар төшердек. Ул фильмнарны 14 телгә, дөньяның 14 теленә тәрҗемә иттеләр. Профессионал дикторлар. Шулар арасында татар телендә бардыр бит. Иң куанычлысы. Татар телендә тәрҗемә итүчесе. Үзем булып чыгам инде хакыйкатьс. Тәрҗемә итүче түгел, сөйләүче. Сөйләүче. Кайчан без аны күрә алачакбыз? Ул бар. Интернетта. Интернет челтәрләрендә бар. Аннан соң аларны теге презентация миннән уздыралар. Болгар татарлар өчен кадерле җир. Ул татар йөрәгенә бийек шагыйрь Кол Гали поэмасы аша сеңгән. Биредә диннәр һәм мәдәниятләр янәшә тыныч яши. Болгарга татар мәдәниятының тарихын күреп белергә теләгәннәр аяк баса. Бу изге җирне мөселманнар һәм христианнар гына түгел, һәркем килеп күрергә тиеш. Узган бийек заман турында күбрәк белер өчен, хәзергесен күрер өчен, һәм Болгарның яңа киләчәгенә шаһит булыр өчен. Борынгы Болгар шәһәре. Киләчәкне күрер өчен үткәнгә күз салыгыз. Монда нәрсәләр булды инде хәзер бу? Мин беләсеңме, моның хәтле әйбер булар дип башыма да китермәгәнем шул. Әйбер икәнен күргәч, хәзер һәрберсеннән нәрсә дә булса эшләргә кирәк бит инде. Менә тавыкны сөягеннән айырып алдык та шушы итен тиеп, борыч, тоз һәм сарымсак, уксус белән аны менә шушылар маринатларга куябыз. Ул бер 5-7 минут тора. Инде итеннән айырып алган сөяген кайнатып беренче шулпасын түгәбез. Икенче шулпасын без инде беренче аш әзерләүгә китәчәк. Монда тавыкны борыч белән, помидор белән, чири помидоры белән бергә турап кыздырабыз да, аны менә шушы тире эченә маслиналар белән бергә, зәйтүн белән бергә фаршировать итәчәкбез. Мин инде теге бер гаҗәпләнгән бер егет килгән иде безгә монда шулай әзерләдек. Монда икенчесе гаҗәпләндерергә җыенабыз дуслар. Бирсен Ходай, Алина. Сен сорайдык, нәме? Һәм безнең мин сөресен киләмләр тәрҗемә өлкәсендә шул хезмәт куясыз булмысын. Телевидениедә сериаллар тәрҗемәсе, аларны шулай ул 2000 елларда менә шушы татар телевидениесенә тәрҗемә сериаллар килеп кергәч, мин анда эшләп алдым. 80 серия тәрҗемә итеп, шуннан соң инде төрек фильмнарына күчтек. Төрек фильмнары үзләре чыктылар заказ белән. Төрек кардәшләребез өчен инде алар өчен без гыйбрәтле вакыйгаларны 45-50 минутлык кичкенә үз өчен алган вакыйгаларны тәрҗемә итеп халыкка таратабыз инде. Ул киносы аларны кыйнды, аларны төрек телендән. Дубляж дип атала инде, дубляжы безнеке. Фанис Җиһанша һәм Алина Шәрифҗанованың әле тагын нинди батырлыклары бар, нинди хезмәт күрсәткәннәр һәм кайда нәрсә эшләгәннәрен белербез берничә минуттан. Хәзергә тәмле көрәштә реклама. Я безнең монда чынлап та бүген бик кызу, эшләр кызганнан кыза. Тавык пешеп чыкты дип уйлыйм мин аны. Шакырмысың? Юк, мин соңына. Булган? Әйе, бушатыйк без аны. Чөнки таба кирәк булачак дип әйткәнбез. Әйе, бушатабыз. Табалар искиткеч, шәп, күкмара табалары күреп торасыз, шул табада без кыздырабыз. Бик шәп булып, тәмле булып пешә монда. Тавык итләре, тавык ботлары. Нисәгә бу? Туткан алыр. Сен. Хәләттә шулай эшлисезме? Менә Алина Җиһаншаның сире. Инде шәһәрдә балам дип. Без дәвам итәбез. Алина. Алина синең белән. Син сөйләр безгә дә. Баш медиадан туталып калдык без. Туталып дип инде шуңа хәтле килеп җиттек. Аннан соң яңа җырлар. Безнең проектым, Алина Шәрифҗанова проекты. Халык ишетә башлады, таный башладылар. Яңа клиплар. Беренче клиплар. Беренче клип, беренче җыр ул Сине көтәм дигән җырыңа килде. Аның белән мин татар җырында катнаштым. Татар җыры фестивалендә катнаштым. Һәм халыкка ошады.
Шул татар җыры турында сөйләшеп алыйк әле без башта. Татар җырында синең чыгуың гомумән инде ул тамашачылар өчен дә зур бер яңалык булды. Шундый гына көчле тавышлы микрофоннарны алып җырлаганны мин хәтерләйм әле. Микрофонсыз да синең тавышың яңгырап тора иде. Ул тавыш сиңа кайдан кемнән бирелгән, сиңа кайдан да? Кем җырлый сиңа кайдан да? Мин Бәсин Булат, мин үзем музыкаль гаиләсеннән. Музыкаль гаиләдән, Әни, әти, алар яш чактан бер музыкаль төркемдә уйналар. Вокаль инструменталь ансамбльдә мәләтек, Вия дигән. Вокаль инструменталь ансамбль совет вакытында бик популяр иде, Орион дигән вокаль инструменталь ансамбль. Һәм анда таныштырдылар, анда анары безнең белән ничектер без көй җыр сәнгатенә гашык булды, менә кирип киттегендә әтәйләр шунда булгачлар бит. Анар татар җыры балачактан да ишетеп ничектер гашык булды. Үзем менә гомумән татар җырын яхшы аңлыйм. Татар җыры Надибетин без һаман татар җырына белән кайтабыз. Үзем беренче тапкыр проектны каян ишеттем, каян күрдем. Син мен хыялымда бар идем. Татар җырына эләгергә иде. Беренче тапкыр мин 2004 елда білесің кім Жәмилә деген шул Жәмиләне күрдем, біздіңше кебек, ол да Сиңа бик кызык тоелды инде аның образы, аның образы яңа бер яңалык иде, шулаймы? Анарсын Мәликәне күрдем, Иркә, бик күп җырчылар ошагыннар. Шуңа күрә Мин җырчы бит, минем бит тавышым бар, нишләп чыкмыйм. Һәм Аллага шөкер, мин дә монда инде хәзер шоу-бизнеста. Сиңа шоу-бизнес якынмы, классик җырлар ягынмы? Мин беләм, син классиканы бик яратасың, бик үзитәсең, операдан теге арияларны җырлап биргән мөмкинсең. Мәсәлән, Али Җиһанша тулы барында бер 20 куплетлы шигырьләрне сөйләп бирә алган кебек. Ул беләсең, икесе бит төрлечә шулай да. Иң дә күбрәк син хәзер менә Әмиргә нәрсә тыңлатасың? Улым менә бу шоу-бизнес, менә син дә улым, бу сиңа инде. Улым беләсең нәрсә ярата. Сәлик Сәйдәшевнең көйләре ярата. Бу Назип Җиһанов. Назип Җиһанов. Бүтән безнең махсус опералар тыңлыйбыз. Наёмщиклар, Зәңгәр шәлне тыңлыйбыз. Фарид Яруллин Шүрәле балетыннан. Фарид Яруллин, кстати, между прочим, шаңта әйткәндә, ул бик... Туган белә сезгә? Ул мелодист. Мелодист, әлбәттә. Минем зур пианинода 4 алтын барслар торалар. Пианино өстендә. Пианино өстендә. Иң махсус җирендә. Зал бүлмәсендә һәм Алла бирсә бу соңгысы булмастыр дип санасың? Дип ышанам. Таба кирәкме? Алина, тукта, бүлдерәмәм. Теге пианино өстендәге барсларда калдык. Сиңа кирәк. Кирәк. Алып торыйк әле. Әйдәгез. Алыйкмы? Сыер майда булса генә. Сыер майымы? Бездә хәзер грушаны салабыз. Шунда. Бу синең яме, синең тавыкларың. Бу синең аңлавымча җылы салатка иде. Я алтын барсыр. Син дә иң кадерле дип сорамыйм инде, әлбәттә, аны бөтенесе дә кадерле шәбит. Әлбәттә кадерле. Үстеге хезмәтем белән үстерештем белән алынган алтын барслар. Ул бик зур эш. Бик зур эш. Баштан җыры сайларга, анарсын аранжировка, теге авторлар белән сөйләшергә, ничек аның бу бала туу кебек. Яңа җыр ул бала туу кебек, чынлап та. Минем монда инде. Куша барлыкка килде миннән. Бәрәттә миннән теге сорап алалар. Бүлдерәсем килми шундый матур сөйләш. Юк, мин каршы. Алсагыз була, без каршы түгел. Безнең Яра бала туды, җыр туды да, анасын бит әле сәхнәгә чыгыра кирәк бит әле анда. Яңа костюмнар, ниләр. Без гел эшлибез, гел эзлибез. Эзләнүдә? Гел эзләнүдә. Шуңа күрә үзең менә хәзер җырчы буларга теләгәннәргә нинди киңәш итерсең менә хәзер? Эшләргә дип нәрсә, кемдер кондуктор булып эшләргә мөмкин эшләр. Кайда эшләргә, ничек эшләргә? Юк, баштан
Тавышы булмаганнар да инде. Ничек? Музыкаль белешмәләр кирәк. Музыкаль белем кирәк. Әйе. Аннан соң үз Буламы? үзеңне үстерергә, теге үз талантлы, үз сәләтне үстерергә кирәк. Педагоглар белән эшләргә инде. Әйе, бик күп Классика тыңларга нәрсәдер. Төрле. Юк, бик классика тыңлап булмый. Ул беләсеңме, бик күп стильләр, бик күп ниләр хәзер бар. Каналлар күп. TNTV өчен, кстати, зур итеп рәхмәт, чөнки минем бала Баланы мин бер үзеңә калдырам, 1 яшьлек баланы, ничә яшьлек? Яшь ярым. Яшь ярым баланы бер үзеңә TNTV каршында калдыра да шәхси яшьләр буенча. Ул сикереп бии, шулай. Сикереп бии. Әйе. Тенҗигә рәхмәт. Ярата. Сезнең тапшыруыгызны бик яратабыз. Алина, бүлдерим, без инде монда хәзер грушанда салдык, грушанда салдык. Ниндер аерым бер махсус соус та ул. Ул беләсезме? Шулай бит? Шулай, ул нормаль. Һәм монда бәрәңгене тутырабыз да духовкага салырга кирәк. Шәт чөнки фәнни чыгышны бит нәрсә пешереп кирәк. Шулай бит? Тәмле. Әйе, дөрес. Сине шитер духовкага салганда мин әйтерсең. Кирәк. Киләсек? Чөнки без фәнни чыгышны белән сөйләшеп алабыз килә. Бик күп проектлар, бик күп эшләр эшли ул. Шуларның берсе mesela audio kitap var mı? Audio kitaplar var татар телендәме. Бик күп шигырьләрне яздырган кеше беренчедән шулай ук инде соң вакытта инде проект дигәннәр Американиники ансы бер хәзер Аяз Гәләчнең Яра Яра әсәрен, повестен без инде хәзер менә шушы электрләре спектакль эшләр дип инде бу радио спектакльдә түгел. Инде бер яңа үзенчәлекле дөньяда булмаган шундый без башлап җибәрергә булдык. Монда автор текстында алып барыла шул вакытта автор тарафыннан язылган туры сөйләмнәрне инде автор укымый, башка кешеләр. Бу радио спектакль белән аудио китапның үзенә күрә бер шушындый үзенчәлеге булып торачак. Бу кемнең идеясы менә шулай итеп эшләү. Һәм аның өчен гомумән акча буламы? Аның өчен бу акча өчен эшләнә торган диләр. Юк, акча өчен түгел. Канча мәсәлән, мин кайчанда булса инде бер 80 яшым җиткәч, миңа әйтсеннәр, менә бит ул шундый берләр эшләп калдырган дип, бу теге татар халкының мирасын баетыр өченме? Менә бу дөресрәк булыр миңа калса. Элек без үскәндә бар иде, ул табанымында күчерсәк тә була инде. Элегрәк без үскәндә бар иде шундый радио спектакльләр, без бөтен татар бар иде. Татар язучыларның, Татарстан язучыларның әсәрләрен тыңлап үсте. Бүгенге көндә әлеге эш тукталып калды. Шуңа күрә без әлеге эшне башлап җибәрергә булдык. Үзенә күрә бу монда хәтта илгәрә дә алмыйм, монда әзерләнеш шартыннан күзәтеп, күреп нәрсә булганын. Сыңлан теге комментарийлар биреп җибәрәләрдер инде үзләре. Юк, куеп торыйк шунда. Так. Бу хәзер мин моны юк, аны бит эшләүче кешегә бит кемдер аның акчасын түләргә тиеш, мәсәлән, монтаж ясаучысына. Ярар, фәнни җиһанча сөйләгән өчен фәнни җиһанча үзенә акча түләми инде. Шушы да барыбер кызык миңа аның финанс ягы да. Моны без куячакбыз театрның сайтына. Театрның сайтына куячакбыз һәм театр сайтыннан әлеге аудио китапларны, аудио спектакльләрне сатып алырга мөмкинчелек булачак. Менә. Димәк, көтеп калабыз инде ул әсәрләрне, повестларны. Умышлар. Рәхмәт. Зур эш башкарасыз. Рәхмәт. Һәм Алина бу вакытта нишләй? Син авокадоны яңа способ белән чистартам. Беләсезме? Мин интернеттан карадым, ничек тиз итеп авокадоны чистартып була. Аласыз стакан. Яртысын. Мен хәзер шөгыль һәр вакыт нәрсәдер эшләгәндә, кешеләр сөтеп эшләгәндә булмый. Юк, просто эзләп китәбез. Хәзер юк. Икенче шапран тизрәк булмасы имма дип әйтәсем килә. Вот все, видишь, ты не понял. Ясин чистартыр. Я без монда бага әлегә тамашачыларга сөйләп узыйк, нәрсә буласын иде. Монда мин үзем дә теге инде хәзер аңлай башладым. Без тавыкны менә кыздырып алдык. Без аны борыч белән, суган белән. Тавыкны тиресен салдырган иде шунда. Куябыз духовкага. Хәзер әмма. Духов монда әзер бөтен нәрсә. Бу безнең карап кимә булыр җитә. Әйдә, без бәрәңге салырга тиеш түгел, янсы мин әйттем бәрәңгегә салыйга дигәнме? Әйе, сен күчтә. Бетереп алачак бит менә. Чөнки Алинаның үзенең рецепты буенча монда груша белән тавыкка барат ишек кебек. Кимәне озатабыз.
220 тора әлеге. Анасын киметтербіз біраз. Әне жиғанша. Аптырап тұрды. Biz qo'shiq aldı. Biz buna salabız tavuk değilsine anlatsın biz anı kızdırıp alacakmız tabada şılay bir. Kızdırıp alacakmız hem berengi bilen bilecekmiz. Tegi tavuk indi ol əzir. Bunun ismi de var. Topşırılmayan hotlar diye atalar. Bu çünkü hot gibi biz anı kandet içine tıkacakmız. Topşırılmayan hot iyi anlaşıldı. Bu nerse gepşe, bu eyber bunda nerse? Bunsı bizning mene oş bulacak. Biz bu kastrülde tavukның tege siyekli elişin birazına iti kirgen tavukны biraz hazır pişirerizde. Pişirgenden soң tavuğunu alabız da şulpasında. Mine bu berengini, onda ayrım pişken berengini. Blender bilen biz anı. Blender bilen atıp bulamık yasap. Bularını da salıp bir Uzine kure oş bola diyetistik gibi edelim. Oşmay bulamık bulaşağın indir. Rusçası püre, Tatarçası bulamık. Bulamıklı aşağı. Çok popüler bir tane aşağı. Hem bu nereye gerek buldu? Mene mınsı indi, bunun içine tağabız. İyi koşulacak şunda. Mene hazır kardin avokado. Avokadodan biz salat yasıyız. Hem eğer tilesek mında avokado da koşarga bular. No, tegi yaratkan kişiga iyi. Bir geybet indi mında çikle okursan. Әштерхан шекле оқырсан, тауық білән ол өзіне көре ирлерге көре бір ирлілік сипаты істейтірген бір әйбір болып тұраш. Мала саңа ашқасаңа шекле олын Әштерхан бекен. Алина, біз мұнда барысында оңа бітірдік, сенің рецептің келі, сен нәрсе ашылсын, сен салат әзіресің емі? Жылы салат ясайбыз. Жылы салат үшін біздің тауық айырым қыздырылға? Қыздырған. Авокадо. Авокадо шекеліктен ұшылар мана? Мен яратам оны. Çeri bilen bu bir faydalı. Bari tek avokadodan işletilen bir çok mikroelementler var iken şul rizepte. Allah başka bir türlü bir kadar birinin jimukta, birinin de yaşasında çıkaramıyor. Şu an böyle yumuşağın şıratıp aşağısınız bir faydalı. Yani ellerini gelir alıp aşağısınız. Bir gerek de. Mesela de betiminde ona bulaşak kişilerge de betiminde. Alina. Bizim de vakit bara. Bugün bir kızak, bugün şunu templa etik tapşırı, temp big tiz. Jırlar bizge, yapıp duralım şimdi. İş kaçmıyor diye beteler dedi bizde. Benim gruşuna hazır. Bizde gruşada tiye bizim. Marmelat yasısı var bundan. Haydi vakit kalsa. Haydi bir jırlıyız biz bunlar. Çok gerek. Atımı yemişim bitti. Alaysan bana tugıp kana alık. Şulpasını alık. İtini alabız da şulpasını şunda hazırlayız. Blender bilen. İyi. Bula mı? Bularga tiyiştip edeyim. Sıngıuq ştriflar bulmasa da bizim orada işimiz kimedi. Tavuqның hazır biz alabız özü. Tavuqны alabız. Benim var saat. Bu siyagi indi tavuqның. Bu kimge icitmiş yakalı. Şuraga mümkün bulaşaklar. Berengine biz. Bu kaçtırın oldu hali bize. Çünkü bizim orada kızdırası var. Kızdırası var tavuk. Şulay bit. Tavuk hot tapşırılmayan hot. Tapşırılmayan hot'ны hazır tapşırası var. Bu hali yapışatırsın. Alina. Jır demin ne deyip. Sen bizge bölek alıp keldin bugün jır deysen. Яңа жыр болса да, biz ишеткән жыр болса да, bir көптен қошымта. Бәлкім бітін сені түгі диапазоныңның күсеті тұрған түгі. Ең төбен отыдан. Қарақатлы болған ноталары. Бәлкім шуны. Бірер неге. Бәлкім бірер ария, опера. Сенер жерлеріңе. Негер кешірлер ябышқан. Шулайын bir кухня. Нәрсе? Yok ziyan келмесін еме, балаға ziyan келмесін. Ama bir faydalı. Jırlarga bik вообще onun faydası bik zor. Balaga. Ağırlı vakitte. Muzikal seletli bulaşak. Hava ul tutturup kile balaga. Кислород. Anlaşıldı öyle. Насыщается. Гадразек Невалиев күйü bik motor. Халык сүзләрі. Халык Фазих Фатихов сүзләренә үпкәләмим дигән җырны башкарасын килә. Үпкәләмим, тормыш үпкәләмим, күтәләбән, куй син хатырак, сиңа тормыш
татлырак. Хәзер син 3-нче октавда. Bravo! Aferin. Bravo! Aferin. Biz salat yasıyız. Biz salat yasıyız. No ko'ngilli. Kerak ko'ngilli bugun. Bizda salatga mina avokado turadi. Üstüne lime sosu sig'ib qo'yamiz. Ol shulay singib turarga tegish. Lime bilan birga ikkisi o'zaro reaksiyaga kirib do'stlashirga tegishlar. Bu vaqtda Bulat Bayramov o'zining ishonchli qo'llarına ola barangini ham mana bu bundan chiqaramiz. Ye. Shaydir. Ye. Gerçekten mi? Korkam degan. Qo'shib kerak. Men degan idan kerak. Pincet. Skalpel. Bismillahirrahmanirrahim. Aya Fani Sawi, anda Fani Sawi. Ev Bulat'ın. Kuşların kerak. Fani Sawi. Hotlarni solaymi bunda? Hazır. Tira men bunda baranglar sotaman. Merengisi pishganmi so'ng? Kel. Merengileri Sabzani blender bilan pishirib bitiramiz. to'rabroq solarga kerak yog'larni. So'g'an mana. Sho'kiblar edi o'zinglar sho'kiblar edi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu topshirilgan hotlarni qizdiramizda. Istin qoplaymizmi? Istin qoplab qizdiramizmi? Yo'q, istin qoplamaymiz. Birsi topshiroldi endi mana. Yesh pishirgan turib keladimi? Uyda pishirganingiz bormi deb so'rayman. Fanis. Men erta bilan soat 10da turib chiqib ketaman. Bik erta turasiz ekan. Yotuv soat nechada olaysiz? Bizning spektakllar kechki 10da bitadi. 11da qaytasan. Osha bishib juvonib yotgancha 12 bo'ladi. Yo'qlab ketgancha 1 bo'ladi. Shunga ko'ra menga osharga pishirgan kishilarning og'iz itarga turadi. Yo, blender shulay ishlaydi. Shunaqana. Qo'shdan so'ng butun narsani ishlab beradi. Bunda tegisini yozara kerak. Musulmon tarjima ettirgan. Xotinga bola tarbiyalashirga yordam yetami degsin, vaqtingiz yetami? Shulay, bo'lay. Onsi chiqib ketganda qaytib kirgandan so'ng u kazaniyalar bu yerga vaqt yetadi. Yetadi. Shug'ulna. Shulay deb endi bizning oxirina yaqinlashishimiz. Ayda bu balamokni biz soliq, motor sovutqa. Sovutqa solamiz. Hali tog'ini aytayim, pishgan barangini biz qizdirib olamiz. Mana bu topshirilgan xot yonida barangi soldik. Tovuq etigida bizning Hammaning ustin tilagan kishi tilasa nechik beziy ola. Men masalan bu topshiriqqa qo'ymoq bilan bezarga taqdim etaman. Bizning Olina bilan bir yaratgan jerimiz bor, yaratam degan. Men yurak yosab senga bo'lagi tegmaydi shuni. Oy, Fani. Birer kuplet shi'rda olsa bo'lagi tegizingda Olinaga. Jirli ular men o'lganda da dashmi qolmam, G'azroilni ko'rganda da biz ketamiz. Siz qolasiz deb jirlarman. Jasadimni to'froq birla ko'mganda da. Shunday optimistik qilamiz. Bugungi damda kurashimizni bu tegi tovuqning simga jiri bor. Bunda bizning istirga kelar oldindan. Ayya? Qarag'iz. Faniz Jihansha yuragimdan bir shekil. Yuragimdan sarg'a shoqqina. Rassam tugul ekan. Shoqqina. Yuragim sitildi. Lekin bu birda satiq yurak degan so'z tugul. Alin salati hazır. Pishib chiqadi tegi. Tovuqning ruletlari. Tovuq ruletlari, barangali, grushali tovuqlar. Biz bularning borasida qarabmiz bir necha minutdan. Bilasizmi, men grushi bilan bir qo'shanda yo'q. Birinchi taqdirmi? Anglashildi. Demak, bugun Bikliq yordamga keldi bizga Biyrakda Fani Jihanshaga ko'kmara tavalari narsaga qizdirmadi onda 4 tavani qizdirib ishdan chiqardi. Nima dashadi? Tavalar borasida Esensoy Allohga shukr, zo'r rahmat bizning general sponsorimiz ham. Tamli kurash topshiriqning general sponsori Ko'kmara Metal zavod zavodi Oshiq aksionerlik jamiyati. Ko'kmara savdo markasi vaqt bilan sinalgan zavod sabab German texnologiyasi bo'yicha Rossiyada yetishtiriladi. O'ng'ayligi uchun haligi iskitgich tabani siz internet kibit ashada olirga mumkinsiz. Bo'lib chiqdi xotlar, baranga pishdi, butun narsa hazır do'stlar. Bir qadar reklamadan so'ng ovoz etamiz. Ya do'stlar, tamlik kurashimiz oxirina yaqinlashdi. Ham endi mana u men
45 минут бойы кеткен. Уақыт, мезгілдер деп етек яқшы. Басыңыздықынан башлайық. Алина, мында біздің уақыт аралығында, берілген уақыт аралығында сыйышып, үлгеріп, екі түрлі, бір түрлі салат, бір түрлі қойнар аш әзірледі шылай бет. Әлі шоңға істеп, ол менің мына өтеніңкені безеді. Декоратор. Фәнис. Декоратор. Зиганшын бұлайын тазаршасы Фәнис Жиханша. Ну, Жихарифін білмей просто шоңа задик мен жазып. Паспорт бойынша. Шылай бет. Юридик формат. Формалдиклер еген. Басынан баштық. Әйдегіз, оштан башлайық. Мында бейік көп зор шоу-шоу құптарып, мында ленсе, үш түрт табаны ұшыратып, ішкәстірді, ике политика мәселерге әзірлемеді. Мен енді қазір әзірленген зор қашыққан ал болады дей, сен зор қашығымды алыштық, ұлта қашыққа деп. Біз бет әз болса да түшкіне болсын принципі білән ішледік. Оның қарауы бүтін ісінде кіртірге тұрыштық. Баяу ұзыр тауықлар. Бұлат. Қана шығарма. Көрсін тамашашыларын алдамағанымызды. Алатыр, біз мұнда пробиясы тұрыз. Рахмат, бұл менің бір үзім әгіредір енді. Бұл менің бір үзім әгіредір шоңа көре. Менің коллектив ашуланмағыз. Үзімде қалдарымыз бәлкім. Бұл биттеміздің ашап қарыз кейген. Аны вақыт қалса кейсіп, бер ясапта қойырға бұл. Тауықның терісін аласың, ішіне зәйтун, сыр, помидор, чери, әзгіне, оннан соң несі аласың. Бұрыш білен тұсы аласың тәмі бойынша. Там шуна қыздырасың. Әшіндегі ингредиентларын әлбәтте енді қыздырып саларға керек. Кім шектелік өзінше өзгерден екен? Әгер де тілегі болса, шиклеуікті қошырға мүмкін. Әйбет болған бұл. Әйбет тегі тауқына қопар сіклел. Мұнсы тауқының тұшыйды, әмі іші. Амында шул вақытта, реклама барған вақытта, түйізгіне. Грушыны біз шекер білән аны башасаң да бола, чөнки ананас білән тауық еті, һәм груша мармелад білән ашарға биттен. Бұл менің итальяннардан ұтып алып қайтқан рецептім, чөнки узған ел Италияда яшарға туры келді, һәм алар шундый тәмлетер шушыны. 3 күн. 3 күн ішінде шуңқап үйренге шегерді. Менә бұл тауықның балы соғыз қаманы башау. Өзіне көре шындай бір шик деп айталарың. Лайын оны нұматыр бізеген. Әмікте қызы сындыра мені пюре. Мұнсы менің ең яратқан ризығым. Чөнки балаларда бек яратып ашылар. Бұлай пішкен жилек жемешнеген ашаты бұлмай, әмін ашушылай ит суында. Бәрәңге білән бірге помидор, холодильнигізді нәрсе бар. Кишер, петрушка. Ниндей бір табасың? Құлшығызда нәрсе бір атына бөй атқан, тоқламасы. Шуны пішіріп аласың да? Пішіріп аласың да, блендер білән бұлғатасың да. Мұна деген балаларға безеп бересің. Айбат. Шуны түге пикантлық бар деп едік өндер. Ол біраз бұл соңған енді жылымса болғанда өзіне көре бітін ауыз үшін әйлендіріп алау. Һәм ол ашқазанына да бик файдалы. Бик файдалы, бик тәмлі болған. Бары тек бишле билгісі генә. Я Алина. Алина мен әзір. Мен де көптім. Мен де бик гади ризық пішірдім. Мақсус ашам ешек келдім әйе. Сенің тауық рулеті. Әйе. Ішінде аның... Груша. Ішінде аның... Бәнис абай сізге. Бик гади, бик жеңіл. Оның қарауы қойнар. Қойнар, әлігін әшік. Ништен. Болған бұл, ғұрушалары білі. Ғұрушы пішке. Ғұрушысы пішке. Ғұрушаларын бірге қаларға керек деген әйе ме? Әйе. Шайрақ деп. Майрам. Ашық. Шылай міне, емшақ. Груша ол просто бұл тауықның көкірәгіні, грудкіні ол емшата. Әйбәт. Болған бет бұл? Бекемлі. Бұлды болады сен, мұсыне қалсын енді. Әйе, рахмет өз, рахмет өз. Рамияңа помидоры қалды енді оның. Әпәрін. Ondan salabız. Sır. Sır. Bütün холодильникte. Neresi var? Kalan produktları, Ben hiç başından neyse kalgan. Onları biz bikşinlep salat da yasadık. Tak, evet bu. Onda kızdırgan tavuk saldık. Biz bittire başlarız anı. İyi, hoşumuz. Bunda avokado var. Avokado. Kuptan indi bunda salatlar aşağı. Bulgatı. Bulgatı başlarına gerek mi?
Yok, benim elekte bütün sehar bir süper kise elekte. Bu bik faydalı, bik jingil. Küş. Al koy var. Yamaz ha. Tavşır bitkiş biz barışında aşımız anam. Onda zapravka salabız soylu soğuz, lime. Eğitim şimdi anlatan. Alif mayı. Nerse eğitim dostlarım. İyi. Kunakka kilik. Bizdur rahmat iskitkeş riziklar önemli. Bir yama resepturu da bildik. Boyunluk tavuk. Groşarsız manda indi öz eğitip tartırası yok. Bir yama mına bu bulamaklar, türeler. Tavuk derisinin içine şöyle jigitlerinin herhalde kullanganları çok iyi. Biz bir tartıyız. Biz şulay kıyafet çıkarga yaratağız. Artistana bile biz. İyi. Kullanabilir. Kimille. Men hatta yo'qolib qoldim da kim birinchilikni alır, kim almaz degan kirdilar, değil mi? Birinchilikni olmaymi? Birinchilik olmaymi? Yo'q, bunda nechikdir shart bo'yicha kerak endi bunda minusli plusni yo'qlarni sanab bitirgan. Yo'q, bunda kimdir jingdirsa, kimdir jingdirmasa bo'lib qoladi. Ha, shunday. Minusli plusni yo'qlar sanab turga kerak bo'lar, lekin men aytgan narsa Tegizlik bo'ladi. yo'qdan boshqa bir narsa yo'q. Tegizlik belgisi qo'ysangiz, siz qarshi kelmaysizlar. Bugun chektir shulayroq bo'ldi. Faniz jiqancha endi oyna Sheribjon bilan tegizlashirlik darajada shulay qayta rizqlar asrlagach o'zine ko'ra bir jingo bitindi. O'zine ko'ra. Rahmat bo'ladi. Jingo'ingizni berilawingiz uchun ham shunday bo'lak bilan siyindiruvingiz uchun. Bizning general sponsorimiz Ko'kmara metall savol zavodi Oshiq aksiyalar jamg'iyatidan aliga tovalar bilan turmush yashagingiz, sariyani, bolalaringizni, o'zingizni siylag'ingiz hamda albatta Alina sizga da shunday bo'lagimiz. Şöyle turmush tilagingizni, Rahmat. bolalaringizni, bo'lajak bolalaringizni ham o'zingizni albatta sizlar adam taniysiz. Ko'kmara metall savod zavodi Oshiq aksiyalar jamg'iyatidan bir olqishlab olaylik hali. Rahmat ularga. Bizim yaratgan sponsorimizga ham albatta endi zo'r rahmat sizga. Kimlar tomoshachilar ilgirmaganlar bugungi retseptlarni yozib ulgurgan, chunki ular shoqti ko'p edi bugun, ham bek qiziqli edi bugun retseptlarimiz. Ularni siz o'qiy olasiz. Irik maydoni gazetasidan yozilgan indeksi 16886. Tamir qilib zo'r rahmatlar. Shakuringiz uchun rahmat. Pishirgan rizqlaringiz barakatli, ta'minli ham insofli oilada oshab yasharga yo'sin. Sog' bo'lasiz. Ijodiy o'ngishlar, oila baxti. İyi. Menda har kun. İyi. Rahmat bek zo'r o'ngishlar bo'lsin har kun. Hem sizge sağlık, selametlik dileyim bizim tamaşaçılarımızga. Hem şu bölekleriniz şakırganınız için zor rahmet sizge. Zor rahmet o'zingizga. Rahmat. Zor rahmet o'zingizga. Zor rahmet albatta bizning tomoshachilarimizga. Tamli yashik, tamli oshib, tamli kirashni TMTV kanalida kuzatib boring. Sog' bo'ling.